lapha baba nathi sesithi nahlangene kulamabhentshi amahlanu sibambe khona umhlangano sikuthetha amacala konke sikhulume la bese kuba khona inkosi yamakhosi la njengenhlangano si-executive mhlawumbe sihlale khona indawo ama-ofisi kenkosi yamakhosi la mahlanu ama-branch la khona i-Kissington, khona i-Faraday branch, khona i-Uval branch, khona i-Brick branch, khona i-Mkhize ahlanganisa-ke ubuhlanu nkosi yamakhosi. Ngisababona obaba abadala ngisho bahleli ngokukhuphuka sobathola phansi nkosi yamakhosi. Uma sisuka lapha nkosi yamakhosi siya ebhodini lapha abahlangana khona lapho nkosi yamakhosi siyothola khona abantu abadala abazokhuluma kuwona mnyombo owenza ukuthi kuzokhwiza usheme uNkulunkulu ezikubona bazokhuluma sesibalungisile abazokhuluma nkosi yamakhosi khuluma nkosi yamakhosi ngoba sebefika ozani ngapha abazokhuluma abeze ngaphambili bezokuqamaka ucelele khona yivumvumu ephakathi kwethu siyasebenza khona njengoba inkosi yaseZulwini ibona nje imisebenzi yethu yonke kodwa hlale beneyivumvumu ngesibulalane kodwa siqondi ukuthi into edala lokho ngabe kwenzekani emsebenzini wethu sisebenza enetsila edolobheni usoseshini oqala ukusebenza la edolobheni ngaseGoli bonke labo soseshini abadlanga phakathi eGoli basifice thina sila ngaphakathi edolobheni ngaseGoli qala ukusebenza lapha baba ngo-1964 kodwa lento ihlala ivu manje inkosi yaseZulwini mhlawumbe mayinyathelela emandleni ethu sibona ngathi mhlawumbe siyoba nayo umehluko inkosi yaseZulwini nebusisa nje le ndawo yethu cishe singakuqala ukulanda baba azongena la edolobheni ngaseGoli emateksini nami ngake ngimeke lapho-ke abanye baba nkosi yamakhosi njengoba umfowethu esho sisenkingeni enkulu siyacela uNkulunkulu wasephakameni siyabhuqa siyabaphatha ukuthi ngamandla akhe asezulwini asilekelele lokuhlupheka okungaka okusiphethe nkosi yamakhosi isibhamu phakathi kwenhlangano sidlali
sizocela uShembe ngoba yimember zihamba ngesibhamu, abasebenzi bahamba ngesibhamu. Mhlawumbe size sikhombe kwenye indawo la sikhomba khona njengoba sakhelene. Asazi Nkosi ukuthi lesibhamu siqhamuka kuphi. Siyacela ke kuNkulunkulu wasephakameni ukuthi akasisize. Asinqobelele lesibhamu, asiphe futhi uthando lokuthi sithandane nokuhloniphana. Siphinde futhi sicelele leli tafula Nkosi yamakhosi esikhethile elizophatha lenhlangano wonke ke lamatafula ngokulandelana kwawo ngoba kufike kube executive bese kuba imain core selihlangene lilonke lamatafula aphethele. Siyacela ukuthi bathi uma besebenza basebenze ngokuzwana ngokubambisana nanokuthi bahloniphane bese kuthi konke abakwenzayo nabakusebenzayo bakuthathe babuse kubantu laba abababekile abakhethile baba reportele bangagcini sibathi mabesebenza bese bengathi besebenza umsebenzi wabo. Bakhumbule ukuthi babekwa abantu ngaso sonke isikhathi kufanele babuyele kubantu bayokusho ukuthi yini ekhona yini engekho yini eyenzekayo yini engenzeki. Siyacela ke Nkosi yamakhosi wena omdala wenzu kowaziyo ubona ekujuleni Nkosi yamakhosi la singaboni khona thina kodwa wena uyabona. Bese sicela nasedwaleni zakithi zemakithi zonke ekhona lapha ukuthi zisingathe zibe nathi kulo msebenzi siphile ngawo ngoba nawo lo msebenzi usuyafa mama usuyafa Nkosi yamakhosi. Siyacela ukuthi uShembe umqalo wendlela ilanga lamalanga inyanga izithu ngolomakhosi azana nyaka izulu sehlaleni basizivusele wona. Amen. Nkosi yamakhosi abadala na envelope baba bebelobile abantwana abantu abahamba ngesikhali bonke labo bantu envelope Nkosi yamakhosi angibazi bangani. Siye sacela uthonga amabranch ngoba amabranch awu5 ngoba basebeshilo ukhululo eziboshwa inethemba ukuthi ngoba sekufike idwala labadala umthuzo ukuphephela konke obesikhala ngakho ngoba sebeshilo namhlanje kuzoshabalala. Nkosi yamakhosi ngiyasicelela nami ukubadele phambi kobusuku omhlaba enhlangano yonke naphambi komhlaba baba ngafika ngawubika lolu daba phambilini Nkosi yamakhosi mangizwe imvumo yabo baba abangikhulisile bethi bafuna ungiphakamisela lesihlalo abangiphakamisela ukuthi nantothi ngiphathele inhlangano Nkosi yamakhosi. Dwala abadala zangivume ukubadele ngathi mangibika wathi ngingabadikili kodwa zange ngabatshela wathi baba ngingabadikili. Nkosi yamakhosi njengoba eseshilo umphathi wethu enhlanganweni nami Nkosi yamakhosi ngihlambile phambi kwakho mina ke njengesandla sakhe enkosini sikhulekela Nkosi yami ukuthi Nkosi sibusise ithela umusa wokuzwana nokubambisana ukuphana nokujobelana ungabikho ivunguvungu endleleni sihambe eziyozivukela inqobeko Nkosi yamakhosi. Sicela Nkosi ihlambele konke okungasekusehlele singakuboni kusemnyameni ngoba unibona ekuduleni kwenhliziyo zethu. Nkosi yamakhosi lakho engiphinde ngikusho wena ubone ekuduleni kwenhliziyo yomuntu. Nkosi ngicela ihlambele. Nkosi yamakhosi nami ngiyangena wakamkhithi umntwana ngawe businessini bithi ngiyavuka akuvukeki bengithi sukulwa namhlanje Nkosi yamakhosi njengoba sengibika udaba lwami kuwe baba konke kuzojika ungihambele kahle. Ngiyabonga nodlame olukhona la ekhaya uluphungukeke lube mncane. Ngiyabonga kuphela. Njengoba ngibeka lesikolo izibuko bonke laba bangishiya ngokuchitheka kwegazi lesikolo lesi sasiza umuntu wesosizini sabibuka sahlala yena waseyiphela insizwe
cela ke njengoba sengipha kimi namhlanje kuba ngabantu befundisa ngebandla ibani konke kade kunikhathaza kushabalala mthetho wethu masifike endaweni isibe sona ledimoni ubona abantu nokulilwa njalo kusuke khona idimoni namhlanje sizocela ke idimoni uba liphele bese niyabambana libe munye ngicela bonke amagama lawa alaba sebehamba ubani ngaba amagama namhlanje kube yibo zikho zabo bahlanganyele nani abe yihawu nina noma qhamuka noma uphu usizi babe yihawu phakathi kwenu banivikele ngazo zonke izikhathi njengoba nisho ukuthi nakuqala lenhlangano izokuthutha lapha eGoli ngicela ke ningapheleleni igama kodwa likhuphuke amen sizinala bakhala ukuthi bacela ukubuka imoto zabo sezaphela uNkulunkulu abapha amandla ibuke imoto zabo amen ifisa ukuthi ngiyenzeka sisixoxe singazwani sisodwa kodwa masizoxoxa kuyasezwana ngicela mina ke njani khona noma bekade nenhliziyo ephumetheni kodwa ibuze inhliziyo ihlangane nibe munye nibabonisana nifike esiphethweni kungabi induku isuke xazulula inkinga kodwa kube ubuchopho nokuhlakanipha bese umsebenzi uyakhula nibe nako konke nifisayo baphela mangabe nizosebenzisa induku kuba khona abafelokazi kube khona idandana lokho namhlanje sothatha iphele bese imizi nale imizi ngiyafisa ukuthi laba bahamba emhlabeni yenibizane noma enhlali ngibakhumbule mhlawumbe noma imbuzi nenkomo namhlanje sicela ukuthi sihlangane nani ukuthi naba kunigezwe ngegazi ngoba makagezwa ngegazi fika njalo fika namaxa engavalwanga fika njalo igazi ukuthi isikhathi sokuthi kuchitheke uvuleka kufanele isikhathi bavala abantu abahamba ngesibhamu bese nivala naso isibhamu bakhona befundisa bayazi ukuthi izwa kanjani imiyelelo efundisa nginyana ukuthi state enhlanganweni hayi nithi phela uyayokuhlangana nje izinto siphele nje ngoba lo msebenzi awuphe ukuthi kube owethu sinabantu abamnyama awukho umsebenzi sinawo phakathi kwamatekisi ngaba naso isitolo kodwa sizoba amatekisi awabo kubantu asokusikhona manje asekhona ngifisa ngathi bonke engicabangayo usinhliziyo nzima ngaba yimpumelelo usibusisa ingathi losizeni namhlanje ngaba yimpumelelo usemakhosi kuyofinyelela bese konke okubi kade kuphathi wenu besikuthatha sikufake isigqoko sami nawo sokulahla ukuthi usibusisa
alinthandaze kubona ukuthi ababeyihamba ngoba ibona amaphilazi alomsebenzi abaphela lomsebenzi. La magama niwathathe niwafake nokhe noma mhlambe into noma ekhanyayo uma benzoqala ukuhlangana sikhanyisa baselithandaza kodwa namhlanje asinilahlile isinani siyakhumbula sicela ukuthi njengoba siqale ukuhlangana kungakhona msindo siqale ukuthula uzobeka ukuthula sikhanyisa indlela yethu. Kuhamba angazi noma ithende nje ukuthi bafuna baba mayehaya umoya nje besiyandvula lidle bese liyagoba liphakame ukuthi nani limele phansi semakhosi. Umntwana ngosemakhosi okade lana ukuzibonela uNkulunkulu oweqenje emsebenzini wazi baba owamsindisa ubaba enephenza eku-stage 4 sethi yasekuphelile ngayo manje ngilindena la uthe sawulanda umnikelo lana akamveze nomnikelo manje kodwa yena sibonga nawo wonke sibonga namhlanje. Siyafisa ukuthi noma ngabe isikhathi sihamba siyaqhubeka esibonisa umlilo mina ngibona ngathi ngiyazwana ngathi ngaqhubeka lezwaneni yikho ukuzukhulu umsebenzi ngoba sisacela ukuthi singanihluphi cela ukuthi noma ngabe kukhona inkinga kodwa mhlawumbe phansi ngibuyisane ingasolwa ngendlela noma kanjani ngicela nalaba sebahamba ukuthi umoya wabo ongathi ngathumula ngokuthula abuye babe yidlozi lenhlangano babe yihawulile ngey'khathi zonke ngibonge ukuba nani namhlanje noma isikhathini esincane siyaphoqa isikhathi ngathi ngahlala nengibone ngikhuluma ngayo la ukuthi yenzeka yini kodwa ngiyathemba ukuthi ubuso benu bentshengisa lento engikhuluma ngayo nengiyitshela mina ukuthi izokwenzeka. Nkosi ngibusise. Mbaleke ngabe khona odozela eceleni ngombona ngombonisana ifike kuyiyo ngabe khona abadozela eceleni ibe moyami ngayikhathi zonke iphilise inhlangano yona nayiqala ngo-1964 asingazi kuyofika ngo-2025 nabe kusayibambile namanje ngathi ngakhona izifekonto ey'thise kodwa phela lokhu
Nakhiwe uNkulunkulu ukuthi ukwazi ukondla ngayo iy'ngane zenu nemindeni nokufundisa yonke kanti kunenalo ufake umphathi lo izandla zenu azibe zinhle umphatheni intweni enhle ney'ngqondo abikhona ucabanga okunye umubi ngicabanga into eyodwa ngathi bekade nivumelene ningavumelenanga kodwa imicabango yenu kodwa yipho into elilodwa ezibuzisi Ubesifike lesi sikhathi ngizoligqugquzela lapha sizobuye size la eGoli kancane siza ngoFebruwari siphinde sikhethe enye inyanga size uphinda sizolibheka ukuthi lokhu besicela mina ngamadlozi enu engathi ngaba nani anivikele komubi usekhanyisa umsebenzi wenu kase namabhasi namabhanoyi ladesha ukuthi nibe inhlangano ezokuthutha ngisho emoyeni emhlabeni nasemoyeni umusebenzi lempumelelo engifisela yona kanti ngathi kufika leminyaka ezayo kufika lo msebenzi suthuthuke ngendlela eyisimangaliso ngisho ukuthi awuyile namanje sathuthukile kodwa ngicela ukuthi kuye kwelinye izinga elizayo engaphezu kwaleli ukuze namabhasi bawile hamba yini ethutha umuntu kube yini usibusisi sesibonile ba azwanga imothula sinalo hayi phela bathi ukugcina ngiyabonga kanani ba ngiyafisa ukuthi lamazi ngoshila ngathi ngasebenza idlibile siqhubeke mbambana ba mbambana ikiyo mina ba sihlangana yonke nje banikhulumile izweni ikhulumile balemuke ba azobikani kodwa mina-ke angomphakama ngempela ukuthi nimisise amen amen singabi phansi kakhulu nibe sesenza ize yonke lento ihambe ngendlela unesifike la ngosushane ngosukuthi kuhamba kanjani ba ngoba ukuthula into ebalulekile sesimisisi amen amen sesibile muva ba indaba engathanda ukuyifakaze bafazi zihlele
Idlakadla Media sicela ukuthi nisubscribe and follow and comment. Okay, and ningakhohlwa ukusubscribe manibukela ivideo niphinde ni like niqhubeke njalo nisifollow. Angilithathe leli thuba ngibingelele ababukeli nabathandi beDlakadla Media namhlanje mfakazi. Siyabonga ke kubabukeli beDlakadla Media. Siyabacelela ukuthi ke iDlakadla Media ayiqhubeke ithuthuke. Bafowethu siyacela ukuthi ni like ningabuki nje kuphela. Makwenzeka kufika ithuba lokuthi kuvela iadvert while usabuka ibuke leyo advert leyo izokwenza ukuthi abafowethu bethuthuke yenze ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili ungashoni phansi. Sithi phambili ngeDlakadla Media aqhubeka kanjalo. Siyabonga kakhulu.